Notre ami Ahmar qui est avec nous, Wahmar qui est là depuis tout à l'heure avec nous. Donc Wahmar Asnini Azul Flech. Ahfsa sur un micro. Voilà. Voilà, donc tu voulais nous faire connaître. Donc aujourd'hui c'est un apéritif. Donc on va écouter une chanson pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Et au Mbad, on va prévoir une émission spéciale comme on l'a fait ce soir avec Boussad Touazir. Donc tu voulais nous parler d'un jeune artiste qui s'appelle Marzouk Rekho, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, Aniwes Marzouk Aguirre, comment tu le connais et comment ça se fait que tu as joué avec lui dans cet album? Ben, tout simplement, c'est un ami, hein, c'est un gars de chez nous. Donc voilà, des motiques tchiliens. Hein. Ça fait longtemps qu'il a commencé à chanter. Ça fait, je peux dire, les années 90. Donc il a fait un album. Donc il a fait un enregistrement. Hein, il n'est pas encore sorti son album. Donc voilà quoi. Donc il est de Tijuzu, l'Arbat Yerethen. Et d'ailleurs le style est il chante du folklore, hein, c'est du folklore kabyle, hein, c'est un petit peu chabi aussi. Hein. Un petit peu chabi aussi. Voilà. Et comment ça se fait que tu as joué avec lui alors? Ah, j'ai joué avec, déjà c'est un ami, en même temps, je joue souvent avec lui, hein, surtout. Voilà, hier soir, c'était toi qui avais joué la Darbouka hier soir au Galané avec Aït Hamid, avec Erdbalen, avec Massa Bouchafa, avec Naguib, donc avec Monsieur Mohamed Moussa aussi. Donc c'est toi qui as assuré hier soir. Donc Thanmer Samkrant, vraiment tu. Merci Kamal. Ouais, tu as assuré. D'ailleurs, il y a Massa Bouchafa qui va nous appeler dans quelques instants pour remercier tous les auditeurs et ceux qui sont venus hier au gala. Et je sais que tu dois partir parce que Damazka. Ouais. Donc, ça a une préférence pour les chansons, n'importe laquelle. Non, n'importe laquelle. Hein. Pour moi, c'est pas de préférence. Allez, Assayrin de Gouellen. Voilà, allez, par exemple. Ouais. On va écouter cette belle chanson et on va prêter une attention particulière à la Darbouka parce que c'est toi à la Darbouka. Voilà. Allez, c'est parti. Eh ben, merci à toi, Wahmar. Allez, au revoir. Merci beaucoup. On te retrouve souvent donc le vendredi et le samedi au restaurant de la Pardieu avec Monsieur Ramzan. Allez, c'est parti. Radio Pluriel 91.5 FM. في غريغي تجمس غنفا سيدي يرسي وين بوانا غنا ساكوي تكزيك سير تقدا خسيك زرعنا ميفاواني لا قد ننجمع ثورا خسيك زرعنا ميفاواني لا قد ننجمع ثورا
يكون نغاشي نزرين ندير نزرين لهان نغري مزروين كي ضليم يا الغرفي سعاغي صوران تلدي تولن يكون نغاشي نزرين ندير نزرين لهان نغري مزروين كي ضليم يا الغرفي سعاغي صوران نكوني دشني كي غيجن غدي مكورات دايني الزيت داوان نكوني دشني كي غيجن غدي مكورات دايني الزيت داوان يريد الوداون يرتي غريغي فيه مزغن فاو سيدي وين بوانغن ساكوي تكسيك سيرتي كتاع قصديك سرعنا مي فواني لا قد نجمع دورا قصديك سرعنا مي فواني لا قد نجمع دورا ثيري قلد ياكو يسمى قدود خاصية لي وناني ثايدا صبر راكس تشرط من جدود لكن انا معاون ذي تلوفا ثيري قلد ياكو يسمى قدود خاصية لي وناني ثايدا صبر راكس تشرط من جدود لكن انا معاون ذي تلوفا اسنار نوغي لجهد نغافود ما يلان السمية قلبي اسنار نوغي لجهد نغافود ما يلان السمية قلبي قدام هذا يريد هنولاون يرثي غريغي تهمت غنفا سيدي سيوين بولاغن ساكوي تكسيك سيرتي قدام قصديك سرعنا مي فواني لا قد نجمع دورا قصديك سرعنا مي فواني لا قد نجمع دورا يريد هناك ولا وانا تقضاغ الحيرة نصديق أمي ذي سيالا نور حنتنا المسوالة الدلن الدنيا هذا يريد هناك ولا وانا تقضاغ الحيرة نصديق أمي ذي سيالا نور حنتنا المسوالة الدلن الدنيا تقدو تكذي سرفان نوانا يا رشدي رقصنا تقدو تكذي سرفان نوانا لا راشدنا كويسي تركين تقدو تكذي سرفان نوانا يا رشدي رقصنا تقدو تكذي سرفان نوانا لا رشدي. Un nouveau chanteur qu'on aime beaucoup aussi. On aura l'occasion de faire une émission avec lui prochainement. Donc Marzouk Rakho. Marzouk Rakho, donc présenté par notre ami Ahmar. Le